Nay, unay meten na itasin naay mo siya raon. Mangagsapay naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot te panawan. Saan nga umdas data electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagando apon ti kayo di tarubayan. Di ka ngamin agpupupok di ti unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Katsigod mo tanangisit ka. Kaya't ko kumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asak manan ti pagpupunutam. Ada ko mamat aircon ta no hanak nga linas lastugan edi. Linastugan na sasawam mait. Unamat ngamin edi nga pulis ka. Namati akmat. Tati amukat nakajakpat akon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mait ti awag da kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan kapay. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam edi nasikugan nakon. Anya pa iti maramidak ngay. Ay, agtala ka ditan saron. Amok manen titurungan na ito asaritaan. Mapan manen iti asawa ni Alma agayem mau. Amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mait. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iti pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamatgam ti masabat ko, Mare. Apay, naggapuam. Nagpalingki kan samat, Naggapuak man ijay ili, Mare. Napan ko inalatay paw iti asawak. Umadaniman nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalanda. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Ta isumot di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-isiskulaan na. Ay, Mare. Han nga bali, agpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing, no ipasnak datag eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runakat medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, Mare. Kayat nakanutag isuro. Ngamjak kayat. Kapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na. Kasdi laang akurso ti alaan na. Adda gayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, Mare. Mala, panawan ka pa'y, Mare, tanay. Hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nila kay ko. Ala, panawan kan, Mare. Ay, unayan day dya nga Mare Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sabsab alimatan. Apalam manen ako bakit? Han ko nga apalan, ti kas dya nga tao. Kunamlamat no asinumatan. Ay, gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di awan eskwela na. Dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan ije bangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alangarod ta ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kamin tulat tangarudan tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito Isunti mang ala. Nagpudot ti magmag na itarwar. Agpayong ka Nagadula ka tapambar mun Nagado apayong ken payabyab dita. Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Uwin man nanang, talaga nabanugak tani. Nagwatiwat to mga minti biyahe manipo di jay syudad. Kayat mo, taiyugan ka laangan iti kanom ijay silid mo, tapno makainanaka na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisinak. Kayat ko pa'y timapanagpag na ditarwar inton awanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo, nanang. Sige nga ro, anak ko. Kunaklano di ka makaawi dita, Bea? Pasensya ka, Rico.
Ado nga minti na si kaso kiji pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga? Marigrigatan ak nga rudan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atag ka no ti panagadal ko. Oresyak nga rod. Ninanang tumat nga minti nang pili ti course ko. Diyak kayat ti course nga lalaat. Oray siya, Rico. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Tanagpagada ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramide. Ne, narabian ka matriko. Kung tatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar. Isumot nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball? Awam awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglingling at. Talaga akasto tilangak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amum ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Jamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am-am mo na dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lik-lik ang pay lang ti makiam-am mo kadagiti babae. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Oo nanang. Imbag ta nakasangpot kan, beya anak ko. Ala, ingkagpalusan tamangantan. Nanganak kun itirwar nanang. Nabsuga kun. Aywan anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayom iti dayjaywan. Amangan no armon na ka. Sapay nagpintas ka anak ko. Ipamay samkit diti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga minti pinili yu akursok. Mano atawan pa'y ti urayan. Ay na, saan ama pupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ama kinobnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-iskwelam. Ala, wala nanang. O sige nga ron, sumrek ako iti silid ko. Istimarek pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-iskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin, tagibas itan na matan ti daduma nga kurso. Gaputa medicine at alalan dya anak na, kung namatlan na sinumatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dya anak na. Baka makiasawa nga dagos, kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mo. Amo mayat igasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dya anak ta. Is strict to act, tapno hampay lang nga makigal-girlfriend. Di mo unay istriktuan Tama nga no mabagkil mo't jay anak mukin ka. Ay haan, para matlang kanya na tararamidak. Nanakonching, gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para laba. Dato iti bayad ko, nanakonching. Gumatangak man mo't nanakonching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak ito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, nana. At iti 1,000. Ikisayo di tantibayad tigat gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak namot day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga ro din, nana. Muto nga ro din data barbarya tayo libre na kano ni Mari Alma. Malangarod tayo 1,000 laang ti baryaak. Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak matiti kasdi nga gatad tasyak mati mga libre kanya na. Anya manan ti tantanabutob mo dita Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na.
Sana makumpleto ti aldaw mo na awan maibagam iti dadya agayem mo. Katagpay sumat. Ipakpakita na launay nga adaan iso nakat siya kat awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out tanto matlaang adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipat magatangan. Awan na. Umayak laang ko mamakiin ni istorya. Aywan, siguro chismisan nakday jay asyaron anya nana. Anya kumangay ti chismis na kan kabalasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laang iti kasasaan. Ngamita, kitaan nyo mata. At damot basit makunkunakon iti biyag, ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Mangal alamat ti kina-medisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapagabrodak to. Alakot. Sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo. Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak day jay talalaki. Kadwan nga min abulakbol kat lalaki. Beya, apay nga da ka ti boarding house ko? Jakon kayat ti agadal, Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan ako una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kataglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa'y ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatanak. Ano sa kon Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Sika nga rin ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siya, talaga ajakon kaya't tag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan ng adi ka nagawawid, anak ko. Nanang. Amok, amakumikum ka. Tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagamla ang numano ti kasapulam. Uwan, nanang. Ay, nanak ko. Siya kung ti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko, doktora. Alang arudan, nanang. Adupay nga mintinaskan nga ramidag. Jak pa'y la makaawid, Nanak ko. Agan-anad ka dita, ha? Bye. Nagulbud ka manan kaninanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy tilangak. Malasin ang tichan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo mabalin na yawid ka? Ano saan tapay lang at ikastoy? Saan na bale? Tawan mo't makaamam mo kadata dito nagabangan ta. Madanagan nak, Rico. Jak amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ore siyak Ano sampay lang ti agmay-may sa dito boarding house no kas nga agawid ak. Masapol mo't ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamang agbalaw da nanang na mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya? Sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ora yan Makaammo ditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ada na si kugak. Anya? Nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. Agpaiso ti bagbagak nanang. Ada na si kugak. Anya? No kasta.
Inlimad mo, ti kadat no, biyam. Isa? Bakit? Agparbang ka kuma. Relax ka kumalaang. Di mo ipagpakita kanyak na nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpasri ko. Mano nga bulan langan makaturpos kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kumana nang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito itersi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka nun na si Kugan ni Rico nga anak ni Sharon. O, di pudno ti kunak, asakit ti ulo lang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan ket agturpusan. Mamati kayo nga rudmat, makaturpos pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Ang mumatan, napasnek nga agiskwela di anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos, ta nakasikugmet gaya man. Ay unay matan, Mari Alma. Kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Namwa kamin nga ichistis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmet nga apalan na kunay. Iso akayat nakngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsardengem nga minin di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaila na pagadalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rudbus-busin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi kong gayam ti anak yo. Ay, awan bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, dinak ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asino data nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawaan daklatan da dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang? Agturpos ka nga uray na kasiko ka, Oo, nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kang tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba ilan taaggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan do si Kugo. Saanan mailiman? Iso na laang tamadandanagan tunggal malagip ko ni Nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanag, tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimat ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, tanagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun mapanak mat. Sika nga'y, di ka mapanaya. Ay kat mapanak mat anana. Bea, apaya masikog ka. Pakawanan dak ko mananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan na nagsardengak, Nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan. Sapay impalpalanggwad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga anak ko. Naimbagpay kada kayo, Nana. Naklundak adagos. Ngam ni Nanang, kasta unay apong tut na kanya. Oray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na diya nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya ta siyak ti makaamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Reko ija abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigud a kursok, Nana. Marigatan ak unay. Alam ano niya ti kurso nga kapkap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Reko iti panagiskwela na. Amok nga narigatan ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso idi. Wen ka nga rod nanang idi kwan kinayat na latamad. Tadi na kayo kanu kayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita.
Naging kakadita. Kat nasakit pa'y latinakam mo kinibaya. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag kat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos dayjay. Di kay mapukawan itinamnama. Marisyaron, pakawanan na kumaa. Kastamot kan kabaya anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog yu Naan-anayan ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nang runakan ka, Marisyaron. Nagbalinak apalangwad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan ka launay idingam, hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag, naragsak tayo amin itang aldaw, ti panagkalay sa dagiti anak tayo, abalayan. Wana abalayan, katsapay ko mataginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Rumwarak, Hilda. Marabyanak nga agaway, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapno saan ka madisturbaw. Ta mga no parbangon taon no makaawi dak. Papanan nyo manan ayan, nana. Hindak agsapul iti pagsayaatan balasang ka. Iso good luck ko ng mangkanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay, nana? Good luck ko ng pay sa ko ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Adi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. No anya ti makikitam, di kalatan ag tagtagaray. Bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may, Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak, Mari Olga. Ay na, uray siyak pari bunog. 150 ito'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay, huwag nga rod Ada tumalimabas anangisit apo sa itay itidalan ka. Ha? Partaan siguro na itya bakak mananita. Ala, intakit diag meriendan, Maray. Pag meriendaan tangay, ada ay akwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan, kan sanggay sa atinapay, mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko, rapisaws. Mala, mapantanga rudan. Ay na, talaga naimas ti ka libre. Ilibre nak tumat Syakla ka na yun, nanti mangilibre kang kabunog. Awampay na po utak nga libre nak. Ay, wen ka day, nagmunaya. Sa anak mo ta na imot no da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend. Gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tamad, saan aya? Wan ba't kit di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Ay, katuwan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ang ti kontratam dito'y abroad? Agawi nagtol. Narigat mo ti trabaho dito. Okay lang ko maano awan narikrik na.
Ngam adamat nga rod timpor nga an na yun tibagi. Wen agpaimbag kanto pa'y imbag manong. Una, si kangay mo't sindi, anyat planong. Kaya't kung arod matan ti agawid, agnegosyo aklangan, bareng makaasawa ak matan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad, ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat mo't lang no makiasawa ka hading ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin kon ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw! Kumusta kayon iti kabsat mo dita abroad? Nasayat na tamat nanan. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi dito eh. Manula abulan ti uray na eh. Di kay agsublen, Rupaw? Saan siguro nanan? Nagsaritaan min ka ni Cindy Reta. Agnegosyon to kano ni Cindy. Agaplayak tumat siguro iti sabalya pagilyan. Ta narikat ti trabaho dito eh. Ang aginanak to pa eh. Ay kaalaa. Ay gayam anak kaw. Imutang ak iti kwartak ni kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang yaw? Kwa. 5 mail anak kaw. Singsingiran na nga rodan. Nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Anak, tapawitan da kayo. Ang pangaasiyo, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwar tayo. Ngam nga pa yan, makautang kayo pa lang. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga may ti babaunan tayaw. Sa nabalay, lasday jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, ngam awan mat matungtong palyo akariyaw. Sorry anak kaw. Ala kayo, nana. Apay nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka de. Awang mamapukaw kang ka. Para day talaang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambaryo. Di na nga rud kayat nga umutang ak. Binilin na pa yan dagiti daduma kakabagyan may adidak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda? Ay, awan na. Kunap, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi taan na panunot mo ading kaw. Uray siyak, gumatangak iti may pasada ajip. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Aduma ti napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg, ta isunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak manong, ni malain San Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwartak anak kaw, tanay. Si makit manan ti sakak, agpa-check upak ko ma. Nihilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong agpa-check up kayo. Apay ngay. Adda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo mitmanan. Sino ba tinangibaga? Di yun amuin. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay sa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo. Upat da. Anya? Unay mo dagita tattaon, kaya't da kadadaulan kada kayaw. Di kayo nagkalintigan nanan. Amumin ti ugali yo. Isa pasensya. Pagrigregatan mi ti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata, maawatan nyo reta. Agpawitak, ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanaganak. Ken uray ti abas tuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traidor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Na kita kakabagyan mi Impulong na ka nagiti anak ka Nalaing na ngagparboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana.
Inawagan dakdag iti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada ter aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Ah, Jak amo ti paglugarak nana. Tano ibagak tagpay so kadakita anak yaw. Agungat kayo mat. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. basol dagita kakabagyan mi Manakibiyang da nga main. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tedda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan may tiginatang da. Dagita tricycle ang kaskada jeep. Second hand pa'y mga raw. Sana bale ata may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wen takas na tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awam maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka tain tarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario ayan, nana? Day taman, karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ti manggurgura kenkwana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo, anana. Apay nga raw, akas la iso ti ayan ti simpatyam. Siyak ati ayunam, ta siyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapol iti kusina kan karga ti ref. Grabe mo dagi dyan nga anak ko. Siyak ti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arason day ta? Ket si kamat, pag-aayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Padaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itian niya kumagapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribulaang. Awan nana, tadya basit anabati ko inggatang ko iti sabon. Uray limagasaw, awan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayon. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor gabi barawk. Ada ka di ibaga. Anya day tanana. Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nana. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Mayat kumang ay pasada, ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisaldak. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta nana. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta nana. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyag mo nga rudan tan 5,000 barawk. Kasapulak nga min talaga ti kwarta kay. Kasano, alag tilugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin ang napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo dito Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparipir na, at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalaing nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung namalan siguro kan nga damdamang. Apay, nalipata maun akatulong ka lang dito'y balay, may. Ay, sorry nana.
Agdamag aklaang tapno amok to ti isungbat ko into agdamag mo dagiti anak yu kanyak no umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka tapno awan ti adwa sa aw. Manakibiyang kalaunay mo tababaunay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahong ti siputam. Manungay tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka maten bonaw. Syakla ka na yun ang tiyagdisdiskitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, kasla saan tangagayam. Ti agayam, ang tinulaw. Saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tiyagdisdiskitar. Sa inton adda madiskitarak, makibingay ka. Pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak. Ibingayan kan tumag. Promise. Agruam ka mo, bonaw. Unay kato'y girlfriend ko na. Aya. Sarde nga nakaon nga awawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Akat agayam tamat. Girlfriend. Babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya ti kasta nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak ikan. Sige. Gamdi mo ipaabak ha. Masapul apa nga bakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabak kak manan. Mures ka nga raw na bakak may. Sikan sangag paiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apan nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time Ado pa'y matigun raway. Bumawi kan tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kamamatag diskitar iti kwarta bunog. Ala, bayam tayo nagtukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kan tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan aday talaya, nalungtutan. Saan mo laganus pa'y ngamin iday. Oho, pambar. Mamati ak tulak tano adan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang bunog. Ay naimbag nga oras mao, pari Karpiaw. Nay, Mari Olga, si kamagayam, sumrak ka. Ay, agyaman ak pare. Ala, nagtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak na minti kwarta, kumpadre. Isaldak ko madya, tricycle ka. Ha? Tricycle mo ay agay Maray, saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak day jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di da ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, Mare. Mo na gidya nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong ngagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na tayo iduduling ko a kwarta dita, Mare. Malala, iyagmon paray. No iso ti ada, iiso. Tausarak itan ti kwarta. Iyagmaw, taalaan mo ti tricycle ija balay. Alam nga rin, ija ito balayon ti pangyawatak iti kwarta, Mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawa mo pa nagtalag mo kanyak. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle medya balay. Itagkukan ka ti tulbag. Ni, api-api na andaryo ti tricycle da na Olga tata Karpiaw? Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ko. Ipasada ka, ta sayang mo, naka-istambay lang. Anya, Serbina, sinaldaak nga, jak ipasada. Ha? Ala, amo ka ti dagiti anak ni Nana Olga dayta?
Ay, yaka mo Basta noon niya ti saritaan mi ni Mari Olga. Isulang. Sige, papana ko. Ala, ay sus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samat nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nanang, ayan tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle lagi natang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan dagiti impundarmi ka na sinde. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Anya? Apay ng insaldayo. Insaldayo, adi yung manlaing pakada-kada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldan niya, tayo sa kaunan. Ay, jay, 5,000 pesos. Kajay mo tricycle, 3,000 laang. Unay kayo matan, tilar aramidin niyo. Gapoy ti panagsugsugal yaw, iso atila may salsaldayo. Sardengan yung aminan tigas tang aramid yaw. Ipasubo na kayo dahil panagsugsugal yaw nanang. Manipo dita, di kayo rumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayo dito balay. Apay nga, di nakpalubusan arumwar, anak ko. Uy, tapno di kayo mapan makisugal. No ipilit yu ti rumwar, no di da kami denggan nga anak yaw. Nasaysaya adla pumanaw kami. Agabang kami ti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak ni Hilda. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikaray ka. Agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pa lang. Makautang kayo, gapo iti dahil abisyo yaw. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramay iti saan yo ang magustuhan, anak ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.